Arguably the brightest prospect of Finland, Omran the Lebanese gorilla Chaban is a veteran of the UFC's Ultimate Fighter and current UAE Warriors Arabia title holder. The internationally established and feared Ireland-based fighter now looks to showcase his impressive talent and secure the UFC contract with yet another spectacular performance tonight. Mä haluan olla maailman paras. Ne, ketä vastaan sä ottelet, se on aina interesting, että joka ottelu on erilainen. Mä pystyn lopettamaan matsin pystyssä. Mä oon hyvä counterattackkaa, mä oon hyvä counterattackkaa painissa ja monipuolinen ottelija. Felipe Hulk Alves is the definition of explosiveness and power. He's a fearless heavy hitter that has never seen the second round. The Brazilian Hulk is here for one thing only: to steal the spotlight and stop the gorilla in his tracks. Eu sou lutador muito sanguinário, né? Todo mundo me conhece pela minha agressividade e tenho certeza que todos os meus oponentes tiraram a prova viva disso. Oponente muito experiente, tenho certeza que também muito talentoso e que vai fazer uma grande guerra comigo. Mä en ikinä aliarvoi ketään. Se on taas joku ihminen, kuka tulee mua vastaan ja mun pitää get the job done. Mut mä en näe mitään, että se olisi niinku missä varmin se on fyysinen. Varmaan penkkipunneruksessa, että kuka kantaa enemmän painoja, niin se varmaan siinä voi olla. Essa luta como tem realmente dois caras perigosos, né? Eu acho que é nocaute ou finalização. E essa luta não passa do primeiro round. Mä en tykkää ikinä sanoa, että ottelut päättyy näin ja näin, mutta mä sanoisin, että varmaan niin kuin lopetuksella. This is all action and no breaks as Chaban looks to punch his ticket to the UFC, while the Hulk is set to steal the party. Ladies and gentlemen, are you ready for fireworks? We give you the main event: Omran the Lebanese gorilla Chaban versus Felipe Hulk Alves. Cage 65 on the beach, Saturday the 15th of February at BT Tripla.